America Noor TV channel. Anda mandune chang kos nyamle anong roi na gwasame. Ken yaman wala e shanka jandang raw de diok. Ka pai badak ron kina dang raw di jandang raw di diok. Jo banling kejan gwasame. Bantin kon lat ka rodi and raiwika South Sudan bana keling. Kenya bana racha ka kwi Dr. Riek Machar take information mugor liang mede nywaka yene dialo kondi liang ka roi no gwasame. Bantin diala konelat kerodian ano bana keling ka bo badana chalat keja ko ngai content kon lat kerodian go tandian gor ken liang ka ta dana wo South Sudan wi keja kon dia lip kono de Dr. Machar de jelun kie de ja kamra retigian gwadadan en chaji yenten riuna antuk wan ngai kon madan le rode gor kon longo de Dr. Machar de jelun dundo kie ma yadi ngode de larno boom vide ki kana jana no dam shir no moda jalat but right now any information about kula link mi shalat gwasame raja shalat gwasame report no sha gwar na chalat do wa gorki me yadi gore jen go dere netin kontil SPLA IG ki SPLA in government they can ku Dr. Machar ko de ka ora ke Dr. Machar according to manana shalat gwasame gorno benyo ga yekel wa gurga je en wode kan o convince ke de ka roy ke je ka do badana dere barar ke je ke do badana de je release ke je en man chalaren wo chika cha larke ki na many information militaire misha kamrar mu kwal gurno de jeling ka kam kuma SPLA ajirar ka do badana chi roy ke je ke kirma yadit ko de kan Dr. Machar de kan o convince ka do badana de jamal win ke je re wiki juba ko ngai konti dial kon lat korodian ka jo chalat gwasame chalat no manan de kan o la de Dr. Machar de je dilun de jelun anjan kadara tere duare lo chede brar ki chede jam mi cha jelun lo cha je release ka re duare ko ngai ko no gwadan cha yenten re duare so dere te laran winigen alo telam dien medera lat mi chenok en rieda mo chenok no jen balara mi mo beri men dor manana cha yenten awade jelun amara dien gwasame gurga jen wonene en Dr. Machar mugor jen ba jelun awa barar dien baja kwany ka gwade rammo baja kwany jaram dana bilet ka kwi malka ron kin dangre dual badage dana cha tan la 2018 peace agreement no mo dera go ba ka do bran kene gwi keje re kuma ka kirma yadit mishit kana me en wo bi Dr. Machar barara dien baje kwany ki baje nominate sorry baradien baje nominate re kuma ka Ramadan and biya successor ki Ramadan biya right ke kwide alo chi jan be braje pointe right ne rada dien ka gwada Dr. Machar no mo wa kel mude kan olade ko de 2018 peace agreement de jawri aleka ki dara wonyam no mo kel dio dien mar dien cha nyomulat ka gwasa me wajen de je dong de je no dara ko inquiry dara je der tin chet ka chong chere ngai konel no de Dr. Machar dero re chung la kwer re wika South Sudan ban ngai kon diala no lokir me yadi de ko kir dwala ke Dr. Machar jem nen yen tema la election la ya extend ka nyong mi election ja tek ba Dr. Machar ba je peno dong de Dr. Machar de participate jem nen yen ma ba do ba je course re which no mo ba la kurmiti then by election ba je postpone kumulat kona me wane to continue delegation kene de kono dong de kwany lo de right Dr. Machar ne talk nuari de kon ga cholo no shirkan kan nuari continue dit nuari ano ka kanetin content ka IG ken government SPLM IG tin content ke kin yadit kene de content dong cha gujino de kan right ke Dr. Machar so melat kon magwasa me ne de konen cha kwen ketin chalat gwasmen o dewe right ke Machar ramanyam awa vice president Taban Dengai ngai kono ko gwase dan me cha je kwen kin mi jadi cha jugno jin wo right ne ko de United State chu jen chu kon me dan cha lat ke kwide chu konen ke me cha lat ke television
charai kanas de we janen winimi no me chikan lat cha tijeno ngum yan ke Dr. Machar so me chalar jene chela do wona ne Riek Machar a human chit keneri kokien ngum cha de yen keje eno cha Dr. Machar cha je yen cha yen mal so chi kon stere me mo chana jenen kondial an mi chit kana mone so de kondial te ngai ramanya mano de men cha kwan ki men dong we keno dewo ke team da na cha kwan bore ke Dr. Machar ramanya vice president taban de ngai ramaro de honorable Simon Kunpoch cha kwan ka do bana cha gwi keje these are people that cha propose ni ka jawda na cha lat keje and 18 kono dong hen medan le rode honorable Simon Kunpoch ramade kan di consular delegation de ka ro ke Dr. Machar ramadio dien honorable James Osmai cha kwan lo ki gweje no kan di kon dong de ro ke Riek Machar ko dong di Riek Machar de keling ngwan dien honorable Michael Cheng Jiek Michael Cheng Jiek ke Cheng Jiek so ram ken michala do cha kwan ram di dien honorable Tut Galwak so ram bo wa der reken Dr. Machar no ram bakalien honorable Dr. John Gayua ram me waram dong cha kwan ram baro dien honorable Dr. Guy Cook waram mo bo ram dong mi ken no de kwan bone ram badek dien honorable James Kogre ken ne dang badek ti chikiti ngai kon no ken de kolar no cher kan ware kan dia kakanati did very powerful people right which ka South Sudan katiken ke influence so ne de ti ko kan ke did we ge no kan de kan Dr. Machar de kan influence katin ko na chalat gwasame so what do you think mishit kan me mishalin gwasame no information mishala no de kan ne ti de kan ka jak no Riek Machar with condition de je dilun badjen remain as simply ordinary citizen ka joran chalat ke je but today we ke juba ala ordinary citizen battle power ke nyok gen point bo gorge jeno jen be nomne rada dien maburai ka kwire ke dung 2018 peace agreement dan latke of course ngai koram dan en te tinata e parkol jaram da lay tim chairman ngai kone en parkol ci kon jor chana lingane jenete gwada mo ko ti Dr. Machar tere ti jen mi ci Dr. Machar ci barar and then their position mo dere je nyoko metobeje of course ne di wanti gen gujeno na me set up ci talk ko yos ke je kir wi jen wo men lede ke liu ta ganis Riek Machar jem ku Nathaniel yere tam ku ina nen rajanisha even today she Nathaniel yet cho ga live video ka social media cha right ka ku kuma spele ayo in general manyam cha kan gurno dongba right ka ku de longor jen de video de je make karwa de kamana cha la Nathaniel yet bo lu njok ke je but be la metot men cha la long jen kuma spele ayo chi dung no re korodien kuma spela yo edune na dial te jang te ji ko traten amentu wan bana rightin katanda ante ka kana bonda ni shal kanas ku jimi amlat kono gwase me ta da nan cha ta cha de nunga je ano bane tin kon tin las pele ig ano ba ka jako bu ko ku Dr. Machar ken wenamo bi ka Riek Machar bu kana right ka je ka do ba da na dong de je luin ka je ka cha luin lora bang luin ka je ku condition mi cha kam ano remain ala ordinary citizen ken wo barara dien ba jakwan mi biara Ramadan en bu right ke gen 2018 peace agreement dan ngai kono mi chal ke revitalize peace agreement so much ken me akel madong de yen link leak information ke ran mi shalat ala jo me de kon dia te kan ngiten chana ben ka man dien gwasa me lero dien dong de ko right in qui presidential envoy and fai kwan presidential envoy on a special program nyakir mayadit inchalka adut self akir mayadit ana adut no changaje no chaje lat kwerka kacha komde chajeke ala envoy arami momela messenger cha kwa nyala messenger ke kui gwan ko jena nya kir mayadit and position dana cha kame ala presidential envoy ke senior presidential envoy wa position me cha kon kam bol mene ka gwase dan so cheremi kam gani je nyok ke cha kame gwan men cha kula lat gwase me men cha lat en point de nya mane no cha raje no ne ajana betin di alten kontin la gap no ray which ka so Sudan tin kon kan fulfill an 18 yam manogwan ajana bekalat adio je ci kon joling wuri shalka ten wega ten te ka jomo chalat ka kwi adut te ka te kon me god pan ka je gwaze dan e kwa nke adut kirma yadi ten ala kuar ki presidential envoy ke special program dan en ngai kone me chalat che wene ne so go gwa lunga no cha adut cha je
ajana do the Ramadan la honor of the cows no mo che reaction mi di che jeno ka video dana che la che o che jandan loda ate mo che kulan mo goro no biya ngai gwase me ka jen video dana che explain tin ate ka jom che lat gwase mon che la do ne a gentleman loda shalu no en South Sudan roaje family don't care ma yadit che jandan loda do no ka culture jani la ja lar ke one mi yang mi cham ka jelun a chang bana bika benan wena mo bika luñ bika bugo no de kan ya ke de kan na ka luñ cham yang mi chi na to mi chi kan jiwo ko ton so chi kan rodian latin lo de kan yang de kan gang mene mi ma luñ ba choro de bar ba ngaji no ne de to chi kan ngane chi ka ji yang Ramadan la gwan yang waje la ten yam ka kwere la lenyo kwere ne entin ko ken content simply normal ten goro just they come for rescue chi odong ke ne tin content la ona so michi gwan yang michi benon gwada mo and then bulu ngaje le la toga no rama mo ajen gwan yang so bulu bo be ngaje le en kor mo balari anona so to question kula wona ne en lu nya mo nga michi nyame cha kwara man en la honor of the cow so ngaye na how it goes me la je narrative mo metedi de ye gujide me la je no ichi gwan go ko ben ke ji gwan yang ko ben changa culture janbo na mo lot no la ti diala content rewi ka South Sudan ke nyin selba ke me yadit kana jidware jan lot kana no so me guyena me gwen jeno ci nyame ci ko ben ko bangulel bene diala koken be ko tagra de kon chulara no allo nyamo mo goro cham yang de kule la bulmil de kule la tavan de ngai de le la nyandeng de le la ci ko chalke la gu ki reg macha so no mone bone qui con narrative dan chelat keje ko mi chelat ke social media ke chenyo ko be explain bone chelat no nyam chalke dud sap kire dabje ke spele ke be ke spele bone ke jen che struggle of course dud che te gwen te ngwan ke jodan en cha link je jen che te bom men yiting ngai kon la tok ken ko gwandi en te ke struggle of course de ne te kel ke kin yadi that must know che struggle ko che gwanje struggle a part of the struggle lato but che gwa ko de randera wada dere je kwan ala kuere je na kwala chol che kin yadi che mutual ke nepotism che je curse alo ram mo kwan ne wada bi kwan nyim lat kuer kam na me wa che gwa shi chuon ko de ran wada dere je kwan langu ala kuer but chi find adu che ko right gwas men wona je na te ke gap ke te kere mu cha la nawal either a gwan ki ne teniam a janaba ja correct a janaba government budget breach okay envoy adut align plan to breach gap between government and citizen a janaba cha citizen cha ga cenga jek tala ma jekana a janaba no budget correct a jodan an cha la da adu na money cha joma cha jalat ko adut ko jana cha ja kwanya tama a janaba prioritize along a janaba service chitke education health tourism can hospitality sector jala no bakken god diality ten content we can go we jagre we ka so dan bakare aleka so jo me jo mi chalat en adut find so na me dere gwa en go de yen link ka do dan en de yen link je man dien gwazmen gor dong de nyoko min nyuaga yekel ka jen special report me ban right ke qui finance ngai kone la finance re which ka juba chi men ngai kon note ne to wanti cha wuch no ka gwate dan ane to cha ka wuch ka wuch ka wa ken chi ka let chicken gale so that's why chi ki radian je nyo mu kwanya je ko dong dere economy dere alaka but what I can say is this okay kwatum ni opinion de ka ki economic ala economic do dan ko ngwane ko ka utilize ka jere which when me take a core many foreign economic don't point be jack ala price money commodities be priced in bawonial ke ko dana kwak bawonial so and gwada mo si market ti de dictate kati we take riak abilar no ba market be jere ala no ala market kwaje dictate international community me chagu je no do run ke we don't take a core so ba do run mo ba je dilia ba you ba exchange rate ba ja kamnial jemne ni dollar tam pagi ga yotu ngwan ngore we ka sos dan cherami kwala panis ne ne content ray which jogo ne joje no ne yena ko kweruna mo daga we dun roale ke je woje je and then ba economic dun ba je kule realeka
but it seems like chere kone la when get don't they can country they can economy they can stabilize no che demoto when me take a kore and economy like jega sha no la dollar rate bo woni al chere mangai kono no South Sudanese pound cha cham long a dollar ke jan gwasa mene $100 point take euro one long ki $1 karwade so en ramadan ko la kwany gwad me gwi jen wo jen dere economy dere je stabilize mo ngai kono no che de men ko madon ban buto gene ki mo we mal we jen no ka mal be bere we ka South Sudan e masano economic banyo stable but for now chi economy che be stable one mo chuina liuna kan wo ramadan ko la kwar chene te ko kien che gwi no dong de ke tegde so tal do the country this economy there is stable kaja need content dem kanede content ka kwar till a ministry chuji which kram struggle we go down within chama maradu chama yeliku whatever mijije on the way biocham while million of people could suffer ka 2 million people take a reach by the way IDPs ray wiki juba ne toba shush ka long ka outside bo nyong na ka mishu na jena kwala gorno misha peace ajin implement dem mal derben adin economy der nyok mu ko drop nyok so jo mene mu gorno de nyok yekel ande bana nyok jeka la dodien ko gor kono bu korwanji tv kon kaling de jogno jinme jirama jidit ko gorno bi subscribe ka Nuer TV channel ko mete ka update mishi ben basho mala shubekeji chuje paru bon wojin bichar bu ja to bu gwasma ko mete mishi baraj basho mala shubekeji ka pet gorno bi nyok